Poštovani čitaoci, dragi prijatelji, dobroveče, dobrodošli u Narodnu biblioteku Đura Jakšić na, po prvi put u našem gradu, promociju stripa. Ja mislim da je ovo dovoljan dokaz koliko su vrata biblioteke otvorena za sve kreativne ljude, ljude koji imaju jasnu viziju, ljude koji imaju jasan i nama zajednički cilj. A to je da pod ovim pritiskom medija u raznim formama tipa Velikog brata, Farma i tako dalje, da ne nabrajam sad, se izborimo za naše mesto pod ovim nebom, za mesto koje znači kulturu. Meni je veliko zadovoljstvo i drago mi je što takvi ljudi postoje. Želeo bih da pozdravim ovaj kreativni tim koji sedi iza mene i naravno da im prepustim reč. Hvala. Dragi prijatelji, jako ste u malom broju, hvala što ste došli u ovo divno zdanje i hvala što ste došli na ovo druženje. Ja se nadam da ćemo da vam ulepšamo ove trenutke. Moji majstori iz radionice za dobre duhove su tu da vam rasterete ovaj moment i da vam nekako razgale uši. Ja bih pre svega da predstavim moje majstore, to je Marija, Caka, Vlada i Filip. Mene je Trifun, to je čovjek koji u mom životu ima jako bitnu ulogu, jer većinu stvari što su vezane za strip i knjigu ja obično crpim od njega i neku svoju erudiciju prenosim na njega, pa tako uzajemo jedan drugom, dajemo spoznaje. A jednom davno, još kad smo bili mladi, Zoran, inače svima nama poznat kao mator iz Oks, je rekao jednu divnu rečenicu. Rekao, kaže, strašno je kada sediš sam na vrhu piramide, piješ kafu, nemaš s kim ni reč da progovoriš. Evo, hvala Bogu, mi smo na onoj manjoj piramidi, tamo od onih 3 što su u Egiptu, pa eto ja sa Trišom, sa tehničkom podrškom, još nekim drugarima popijemo kafu, malo se ispričamo i eto, podelimo neke spoznaje. Sad, ja sad ne bih puno pričao i da ovo bude onako kao što se i radionica predstavlja u narodu, pa ćemo onda kasnije da pričamo o stripu i o svemu što se dešavalo i kako uopšte došlo do stripa. Ja bih da pređemo na zvuk. Ako može jedna podrška, ako može sve da se dule i drugari zove. Will
place where the skins meet, a secret world in Spanish, where the night turns up the lights of day, for us to show some courage. So don't go if you wanna know. Don't go if you don't know. Don't go if you wanna know. Don't go, don't go, don't go, beautiful stranger. Take me by the hand, make me dance so mine. I wanna take a chance, 'cause I love the way you move, and the way you put your hands on my hips. I'm moving and you take it slow, makes me feel like I'm on the river flow. 'Cause we got a time, yes we got a time. Oh, beautiful stranger, I wanna lose my mind. Beautiful stranger, in the danger of your arms. Beautiful stranger, I wanna lose myself. Beautiful stranger, in the danger of your feel you moving, light into Babylon.
to the wedding now. Oh, dance me on the mount. Dance me very gently, till oh, dance me very long. Both of us, between our love, we both of us are bold. And dance me to the end of love. And dance me to the end of love. Dance me to the children who are asking to be born. Dance me to the curtains that our kisses have alone. Raise a tent or shatter now, don't every tree stone. And dance me to the end of love. And dance me to the end of love. Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me to the penny that get me safely in. Touch me with your naked hand, or touch me with your glove. And dance me to the end of love. And dance me to the end of love. La 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 la.
sveta. Ne marim za to. Obrati pažnju na poslednju stvar i sjećat ćeš se dugo. Povuci još dik i dva volju za put i uzmi moju ruku. O, ja će volim, o, ja će volim, volim da ti pogađam sve i ne razumijem zašto te smeta. Ne marim za to. Mojim majstorima i majstoricama, mada i među vama ima silnih nekih majstora koji su radili u radionici za tukove. A što se tiče samog stripa, ja bih da se vratim na sam početak i da odem negdje u 94. godinu, kada smo davno još pokušali da uradimo časopis Pisan. To je bio jedan alternativni pokušaj, gdje smo se potrudili da se svako imenom i prezimom potpiše i da sklonimo sve cenzure i recenzije i tako da i strip stavimo u taj neki petrovački pokušaj. I tada smo prezentovali Vasila Rebelanova u centru, inače je to Rodin strip, a Robert je i kumovao ovom stripu koji se zove Storygraph. I tako smo mi nakon 16 godina odlučili da sve te neke pokušaje i stripove koji su se pojavili na izložbi koja je bila u holu gimnazije, nekako vratimo sada u ovoj novi neki pokušaj i da probamo da probudimo neku novu ideju, neku novu mladost da pokrenemo. Tada u nekom tom vremenu je sa nama sarađivao Dule Vučković i sticam okolnosti i svi ti događaji koji su bili tada u Srbiji, šta se sve dešalo za koje mi nikako nismo krivi. Da smo se maksimalno trudili da nešto promenimo i nešto smo i uspeli da promenimo. Izgubili smo kontakt sa Dulem, ali družeći se sa Zoksom i u tom momentu tih njegovih osjećanja, emocija i tih empirijskih momenta koje je delio sa nama, Zoran je našao shodno da nam nađe kontakt u Beogradu. I našao nam je kontakt kod Slobodana Miloševića, ali je sa Adrenalinom. I naravno i njega smo našli shodno da stavimo u sadašnji Storygraph. E sad, ostvarili smo preko Vilme kontakt sa Slobodanom i to je u redu. A sad nadamo se da će i Storygraph da krene dalje, pa ćemo da ostvarimo kontakt i sa Duletom. U međuvremenu smo uradili sa Lukom Oboženje, što bi ovi moderni volili da kažu Epifanija. Pa je to onako na brzinu nekako, kako smo vremenski bili zgruvani, uspeli i to da uradimo. Uradili smo neku kombinaciju fotografije i obrade u Photoshopu strip Bihirutnik, koji je na romskom, ciganskom jeziku, znači beskućnik.
i to je strip koji nema tekst. I ako se pozovemo na petroglife, inače petroglifi većina vas zna da su pećinski crteži, sve je počelo iz slike, dok još pisana reč nije bila formirana. Tako smo mi našli shodno da malo začutimo u tom stripu i da prikažemo kroz sliku neki događaj, koji su nam sve više i više prisutni, pa u suštini strip jeste jedan element bunta. Kada hoćete nešto da kažete, a vi ne možete obično ili napišete na papir, pa se tu izjadate, ili nacrtate pa tu ostavite svoju ekspresiju, a Zoran jednom rekao da cijela ta priča o tom slikarstvu, o umetničkom poslu, da je to u suštini jedan kuhinjski zanat, da svako može da bude crtač i slikar, da se neki ne uvrede, ali biti umetnik to je način života. Sad, ja sebi ne mogu da dam za pravo da se nešto elokventam po pitanju ovog stripa, nema škola, nema edukacija, nema fakulteta koji govore, zato sam tu sa Trifonom, pa eto, iz mnogo nekih momenta te učimo, čitamo, tražimo, sada ima interneta pa se vratimo u neko prošlo vreme i onda nađemo shodno da spoznamo nešto o stripu. Tada smo radili neke čudne situacije u vremenu kada je bio embargo, pa smo se skupljali u soliteru, u stanu kod kraja, Filip, pokojni Peca, ja i još neki drugari, a tada smo čitali Alberta Šamisova, Čudna povest Petra Šlemera. I to je priča o čovjeku koji je đavolu prodao senku za vreću koju kada god zavučete ruku izvučete 10 zlatnika. I tako možete vi ceo dan radite i izvučete uvek po 10 zlatnika, nikako više. Ne treba bar u tom momentu biti preterano srebroljubiv kad imate zlatnika. Sad, družeći se onako u onom momentu embarga i one besparice, šta bi ko uradio da ima tu vreću? Ne znam, ovaj kupovao stanove u Parizu, Beogradu, kupovao kola, svašta bi neko nešto radio i svako je iznao svoju misao, ali Peco, šta bi ti uradio, pita smo ga mi i Peca kaže, pa ja bi otvorio kafanu na Mesecu. Na Mesecu, pa što? Kaže, to krču preko ruku, malo polera čaše, srate ovi astronauti, malo popričamo šta je imao, ona. Kaže, dobro, u jednom momentu bi bio problem sa vazduhom, morao bi da imaš velike tankove za vazduh. Nije, što kaže, ću da uvedem vazduh. Kaže, Peco, nije to voda, ne može da se to u vodu. Kaže, imam pare, mogu da radim šta hoću. I u jednom momentu smo počeli da se smejemo i onda smo shvatili u stvari da šta ako dođu vanzemaljci i vide, kaže, kako je rastlina između zemlje i Meseca, kaže, ma pusti, kaže, Peca kao otvara kafanu na Mesecu pa uvodi vazduh. I tako smo mi tu priču stavili u predstavu. Sada, cela ideja radionice za dobre zvukove ne bi otišla u nepovrat, mi smo našli shodno da uskrsnemo tu priču o kafani na Mesecu. I sad, na tu temu ja ne bih mnogo više da pričam, pošto u suštini priča dolazi iz slike kada govorimo o stripu, ja bih opet da pozovem moje majstore i da pređemo na drugi blok muzike i da vi malo uživate, a ja da skratim priču. Još mnogo očiju koje
Jedno bitno ime. Jean-Henri Gaston-Giron. Rođen u maju 1938. Umro, nažalost, 10. marta 2012. godine, je bio francuski slikovnik. Žir je zaradio svetsku slavu najviše pod svojim pseudonimom Mebius, ili manje pod Žir koji je koristio za svoj strip serijal Blueberry. Sarađivao je sa Fellinijem, Stan Leejem, Miyazakijem, sa Hodorovskim, između ostalih.
Upisivan kao drugi najuticajniji strip umetnik na svijetu posle Hedža radio Tintina. U njegova najpoznatija dela ubraja se naravno serijal Blueberry, koga sam pomenuo, serijal gde se prvi put pojavio antiheroj u western stripu. Pod svojim pseudonimom Mebius stvara širok dijapazon naučno-fantastičnog i fantastičnog stripa, među kojima se ubraja, naravno, Arzak, Hermetička garaža, Inka. 2004. Blueberry bio prenesen na veliko platno, gde je Blueberry-a tumačio glavnu ulogu koji je tumačio List Karsel. I, naravno, da, 1997. godine Mebius, zajedno sa svojim prijateljem Podorovskim, tuži Luc Bessona zato što je ukrao ideju za 5 element iz njihovog dela Inka. Naravno, tužbu su izgubili. Da pomenem još da je radio kao konceptualni dizajner i radio na storyboardovima za nebrojno mnogo fantastičnih filmova, među kojima su Alien, Osmi putnik, to jest kod nas preveden, kao što je Willow, kao Tron, naravno, i što je tuga još veća, radio je storyboard za 5 elementa. A kad su već kod toga, izvijem što te prekidam Trifore, kad su već kod tog momenta, a tiče se 5. elementa, ajde što su pokrali Mebius, pokrali su i jedan deo iz Enki Bilalovog stripa, Immortal, da je on kasnije to uradio, a inače Enki Bilal je naši gore list i on je rođen 51. u Beogradu Dorčovac. Vrlo rano otišao u Francusku, smestio se u Parizu u 14. godini i je kod Rene Goscinija u Pilotu, inače magazin koji je Rene Goscinij imao, a Goscinij radio i Asterixa, Obelixa, Gastona, Tališnog Toma, Iznoguda i izuzetan je svima vama već poznat, čak i maloj deci. I Enki Bilal, da napomenem, je čovek koji je za života uspeo da dobije pravo na izložbu u Louvru, Fantomi Louvra se zove izložba, i on govori da je sve to njemu nekako drugačije, da je to jedan izvesni vremeplov u svemu tome što je on predstavio. A kad smo već kod filma, mogli bi da napomenemo i filmove koji su nama poznati, a rađeni su po stripu. Ja bih odmah da napomenem Dylan Doga, meni uvijek. Da, Morte de la More. Da, pa mislim Corto Maltese, pa cela ova plejada superheroja od Spidermana, X-mena, poznate i Vrana, isto. Ne znam da li ste gledali Stardust, to je Gaimanov, da, u grafičku novelu čisto. Ima ih jako puno, sad da vam ne bi trošili vreme, možeš da nastaviš detalje, da proširimo i na malo. Pričat ću samo, prvo malo nešto u stripu konkretno. Strip je nastao 20-30 godina kao dodatak novinama, 20. veka, to jest kao dodatak novinama, kratki mali fanis, zvali su ih fanis, i zbog toga je nastao naziv comic strip. Mi smo iskoristili ono strip i ostao je strip kod nas. U Kini se u isto vreme pojavljaju male slikovnice sa pričom i u Belgiji, naravno, Herč, kako sam pomenuo pre toga, Herč, stvara Tintina i dešava se ekspanzija stripa na evropskom tržištu. U Americi, naravno, isto, istih godina, kreće sa evolucijom, dešava se evolucija stripa, jer iz fanisa, koji su izlazili kao taj novinski dodatak koji sam već pomenuo, dodaju misteriju, akciju, priču, kvalitetnu, znači dostupno svakog Pulp Fiction romana u to vreme, i nastaje prvi broj Action Comics #1, na naslovnici je bio Superman. I to stvara, naravno, veliki religijski, skoro religijski opseg u Americi što se tiče stripa, i superheroji prelaze u legendu i evoluciju vremena. Osamu Tezuka u Japanu u isto vreme, uticajem Fletcherovih crtača, Fletcher je tada snimao kratke crtane za Disneya, kreće da stvara njegove verzije istih, samo što dodaje priču za malo više, dok su u Americi oni ciljani ka mlađoj populaciji. Tezuka je neke stvari ciljao kao ozbiljnim ljudima koji rade, ubacio ozbiljne teme, čak ponekad i teške drame, kao
knjige, samo sa slikama. I stvara tecoratom, kako je Pano nazvan, a preko bare nazvan Atom Boy. Da, i Black Jacka, naravno, i da pomene, naravno, u novije generacije, to je Otomo, Katsuhiro Otomo, koji je 89. prebacio isto njegov veoma kvalitetan strip, to je manga, kako ga Japanci nazivaju, prebacio ga na veliko platno. To je prvi animirani film koji je dobio nagradu, prestižnu nagradu, ne mogu sad setiti kako se zove, koju su dobijali, filmači su dobijali za filmove, igrane filmove. On je jedini čovjek na svijetu koji je dobio tu nagradu za animirani film. I naravno, pošto sam pomenuo Francusku, oni su u Francuskoj i Belgiji strip-crtači imaju status bogova, nešto manje nego u Japanu, a u Americi definitivno to je nekako gurnuto pod neki tepih, oni su tek sada isplivali. Nisu zarađivali veliki novac, u Japanu malo više, a u Francuskoj oni mnogo zarađuju. Evo Bilal je, na primjer, prodao... Da, njegova slika je prodata... Sa naslovnice Sandro Bleu, on je... 170.000 evra je njegova slika prodata iz kog je stripa, podsjetim me. Sandro Bleu, Immortel, to je strip koji je korišćen kao uzor za Immortel, za film. Da zamislite 280.000 prodatih stripova u Francuskoj. Sam strip albuma, da. Što je kod nas pojava, znači 90. godina kada je krenulo celovna pošast nad Srbijom, mi smo izgubili strip. Smo totalno bez stripa. Da, tada su naši mnogi crtači pobegli. Neki za Francusku, neki za Ameriku, kako god, neki za Kanadu, šta god. I naravno imamo mlađu generaciju naših strip-crtača, tu moram da brojim Aleksu Gajića, poznat po njegovom stripu Technotimes. Postoji i animirani film koji je pre par godina isto pojavio se kod nas, isto izbacili su ga. Međutim, on isto morao da pobegne iz Srbije za Francusku, mislim da pobegne. Ovdje ga nisu cenili, u Francuskoj ima izdatih preko 30 strip albuma. Sad. A inače se ovdje ne spominje kao da ne postoji. Stojiković bi mogu... Da, Dejan Stojiković, on je u njegovoj knjizi Konstantinovo raskršće, izašao je prvi strip album od Najedne na 3, isto veoma dobar. Veoma dobar crtež, priča normalno, ko je čitao Konstantinovo raskršće, zna o čemu se radi, da ne naglobam dalje, pošto mogu ovako cijelu noć. Ja bih da, pre nego što predam drugarima cijelu ovu dalju priču, u muzici u stvari, da kažem da je kod nas strip nekako usahnuo tih 90. godina i polako počeo da se budi 2000. Da su tada počeli da se pojavili neki silni novi momci koji su radili strip i potrudili se, ali moram da vam napomenem, što je jako bitno, ljudi koji su čitali strip i koji imaju širok dijapazon spoznaje o stripu, znaju, kao što zna Trifun, kao što znam ja i većina ovdje prisutnih, to je filozofija. To su tako moćne misli, to je element umjetnosti. Tu se radi u mnogo velikom dijapazonu tehnike slikarstva. Jer to nisu obični crtači. Sa druge strane imate vrlo prostu formu stripa u Corto Maltesu gde je sve stavljeno na komunikaciju kroz priču. Gde je sama komunikacija između likova dovedena do stepena filozofije. Gde vi možete sve što ste pročitali Dostojevskom da nađete samo u nekoj blažoj formi u stripu. Imate neverovatne umetničke radove kod Bilala, kod Gejmena, kod Mebiusa, to je neverovatna umetnost i jako bitna stvar, što moram da napomenem, kada se strip pojavio u toj fantastičnoj formi, veliki vi sada imate mobilne telefone, to se prvo pojavilo u stripu. I većina tehnologije koju sada koristimo se pojavila u viziji kroz naučnu fantastiku iz knjige i kroz strip i imamo je sad. Ali to ćemo, nadam se, za neki drugi put, pa da pređemo na naredni blok.
sreći joj pune glavu. Rukice i krpice i suknjice su stvari za mne mojčice. Igrati lastić, a ona nikada nije znala. Skuvati ručan, nikad nije bila njena stvar. Ona se budi, ona se budi. Ona nema nikoga da je kaže ti si moja, ti si moja, ti si. Ona nema nikoga da je kaže ti si moja, ti si moja, ti si.
use you. Some of them want to be you. Some of them want to abuse you. Some of them want to be you. Da ove stvari ne bi ostale ovakve kakve su i da neki ljudi ne bi otišli u zaborav, ja bih pomenuo naše prve petrovačke stripce Šančić. Jedan od njih se nalazi u Storigrafu i njega smo našli da smo njemu dali opus, zove se Dragan Savić. A drugi je Božidar, Boža Veselinović, a Božinu smo izložbu imali u muzeju pre izvesnog vremena. I ja se nadam da ćemo imati prilike od njima da pričamo na nekoj drugoj promociji Storigrafa, a sada bih operatera zamolio da vam predstavi detalje sa novog Storigrafa. Znači, potencijalni radovi koji bi se našli u novom Storigrafu. To su znači ideje, tako da očekujemo od vas mogućnost da se potrudite ako imate želju da krenete. To je kadar sa jednog pokušaja gde je Udruženje mladih krenulo da aktivira tu priču o stripu, pa smo mi našli shodno da nešto pokušamo na tu temu. Rakić, Vladan Žilikić, Aleksandar Filipović, Filip Lukić, Luka Glasnović, Darko Stojanović, Milan Marković, Miroslav Ristić, Lars Peters, inače dajemo poznat kao Elper, i Jasper Bolun Jesen. Naslovnu stranu je radio Dule Vučkovića, tehnička podrška je stigla od Psycho Zuma, art direktor je bio Predrag Rakić i ja sam dao sebi za pravo da uzem taj teret i tu odgovornost da nekako budem urednik. Pa ako neko treba da hapse, evo ja sam tu, pa ćemo to lako. Sad, zahvaljujem bi se i opštini Petrovac na Mlavi, jer nam je ona izlazila u susret što se tiče radionice i što se tiče ovog stripa. Nije nešto, Bog zna šta, iako smo imali silne neke prozivke, da smo se namlatili silnih nekih para, ja bih volio da svi isto toliko zarade, ako misle da je to mnogo, ali zahvaljujući ljudima dobre volje, velike energije, pomerali planine i iz ničega stvarali čudo. Zahvaljujem bih se biblioteci, je ona i na samom početku, kada je bila priča o samom časopisu pisano uz Veru i Kaću, ja se nadam da su one bile večera sa nama. Isto smo imali podršku, koji sada što imamo podršku biblioteke i neizbežna pomoć majstora Pere, Kulturno-prosvetnog centra Petrovac, koji nam je uvek izašao u susret i nikad nije bilo problema. Jeste malo ona tenzija, zato ona pozitivna atmosfera dok se sve to priprema i događa, ali na kraju bude sve savršeno i lepo. Nekad zaspimo i setimo, bude super, ali to je sve u duhu jednog dobrog druženja. Da stvar ne duži mnogo, da čujemo još jednu pesmu, pa tako, da polako privodimo kraju ovog druženja. Ovo će da ide definitivno bez jednog video formata, pošto je ovo autorska forma i datiraš iz vremena radionice za dobre duhove, ja mislim da je to vreme 90 i... ne znam tačno, ali je kada je izvedena 2000 neki godin. I dok želim da te vratim iz kamena sećanja, i dok želim da te vratim nežnim dodirom, i dok želim da te vratim, ja zovem te, ja zovem te, da si tu, da si tu. Now,
kao da si tu, kao da si tu, kao da si tu, kao da si tu, kao da si tu. Vama što ste bili u ovom jednom divnom zdanju, bez koga jedan grad ne može da diše. Preporučio bih vam da redovno dolazite ovde, jer možda ono malo mira što nam fali nekako ovde možete najviše da nađete. Možete nađete i stripovi, nije ovo samo klasična biblioteka kao što je u Beogradu, pa sad ono kao iselili smo ove seljake odavde i preselili tamo. Pozivam se na Mička, jer on je napravio format Urbanus, kako se zove? Urbanus. Inače je poznat svima nama iz Indeksovog radija pozorišta i njegova knjiga. Pošto u ovom gradu rastu jako silni ljudi. Ljudi koji pokreću stvarno planine s svojom dobrom energijom i dobrom voljom. Ja bih sa vama da podelim još neke trenutke, jer ne možete u par minuta da stavite sve što ste ceo život pisali i trošili kroz nesanicu, čitajući stripove, neke spoznaje i iznoseći svoje sentencije na papir. Pa bih ja da vas zamolim, ako možete da pređete ovamo, da se malo podružimo i da privedemo ovo kraju. Hvala vam puno.